Evo. Imat posla. Tu su raketaši. Evo tamo pripremaju rakete. Inače, danas ćemo gađati 2-3 tenka. Pa vidjet ćemo, pokušat ću ja da snimim to. Ovo je zverka. Veoma opasno. Evo vidite snimicu. Ovo je Crna Gora. To drže Ustaše, a vidite gdje je selo. Puškomete, ovo je Timor. Što drže naši. Ajde još gdje su Ustaše, vidite onaj dim ovdje u onoj šumici. Ovdje je njihova zasada. A uviše gore nalazi se njihov tank. Koji mi treba danas da gađamo. Inače gore je Srnjak. I veliki vrh. Ta dva brda drže naši. Ajde, čućemo se kasnije. Evo, pričam sam sa sobom. Za tečno 3 minute, zapravo pola 11, trebamo ispaliti ovu raketu. Neće poletiti ona jedina, ima još na 2 mjesta 2 tenka, isti čas da se uništi. Ali mi ćemo snimiti ovaj. Vidjet ćete gdje će otići raketa. Aj, čućemo se. Oh! Evo vidite još jednu maljutku. Ona je pogodila uzi tamo. Kod onog tamo tenka. Čini onako bijel dim. Bijel je dim, ali kod njega je strašno blizu. Biće gusto sad. Sad će se otvoriti vatra. Ovo sad počeo da odgovarati. Majko i milo je. Nije svačite. Prvi, ovo što se gađa malo po maljutku. Materi. I ovaj što je zaklonjen. Evo i to ispod njega. Jes. Ispod. Majko i jebe milo. Znaš tu? Ona je sad gornja. Jebe. Kuca gornja, ima opam, nego nekako gdje. Ja sam mislio da neće. Majko. Milo džubrat. Okren se njega gađa za tim. Vamo viš naših položaja onda. Eno je sad. Recimo.
Više Slavo približava kamera jebe. Ti se bolim okolo kod djece. A. Počela je tutnjeva. Sam oni spali. Ovo je dulje mi sad važdio. Kako se fino vidi plamen od onog flaštice maj. I do ovoga se vidi. A koji na